Ko ti je bio čovjek? Bila sam sama. Mora žena ima čovjeka. Nije svaki čovjek čovjek. Večeras je izvršena pljačka prodavnice satova na čarši. Pare vam trebaju, kad vam trebaju pare onda dođete kod mene, jeste čuli? Ne pravite okej budalaštinu, vam jasno to? Šta dobivamo kao finalni proizvod našeg rada? Insana, dobijemo insana. Meni je malo kao bandit. Jel imate još jednog ovakvog, ali samo da je rić? Gdje si ti? Kasniš 3 dana. Gužva u saobraćaju. Počinješ novi i drugčiji život. Vjerujem bolje od ovog doma. Red je pomoć ako se može. A tvoji su u Nizićima. Otac Englez, majka Francuskinja. Dragi Bože, čuvaj našu majku koja živi na nebu. Dragi Bože. Zašto šapćete? Volimo se. Bolje će vas čuti ako budete glasni. Sanjam majku svaku noć. I ja isto ne mogu zaspati. Žao mi, Alena. Ali morat ćeš policiji sve objasniti. Preko krova gore na prevozaču. Dosta! Dosta! Za 10 minuta da ste došli s rugom, ili jasno? Koga pusti? Koga ko ti mamu? Jebe! Pustite se ono! Šta ti je? Pusti ga! Mi smo naše ljubavi ga pusti! Molim vas, je li to dom za nezbrinutu djecu? Glavni šemtin operativac. Zašto si me opet izdao? Ale ne stani! Dosta žento!